Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Re tlo dira reading ya rena ya today. Ke na le the Hanged Man in reversal, ke na le the Five of Pentacles. O bonagala o šoma ka thata, ene o šoma boima go fitlhelela dinyakwa tša gago. Go na dilo tše le gore wa di nyaka ka ra bophelo, ene wa tseba dilo tšeo di ka se tle o dutše fase gore o di hwetše, o swantše o eme ka maoto a mabedi o šome. Mare bjale mmele le ona wa lapa, o bonagala o sa be le nako ele ya go khutša, o khutšiša mmele, o khutšiša le mogopolo wa gago. Ka nako ngwe a se gore o bereka boima ka matsogo, goba se gore o hlwa o eme ka maoto the whole day mošomong wa gago, goba gona mo tlabeng o le gona, mme bibile ga o šome, o hlwa ka mo gae, mara mogopolo wa gago o šoma too much. O nagana kudu, ga o ke phe nako ele ya gore o clear mind wa gago. Ke phe nako le kgono ya gore o khutšiše mmele wa gago. Ke phe nako le kgono ya gore o khutšiše monagano wa gago. Tlogela go nagana too much ka dilo tše le gore di a hlaga ka ra bophelo, dilo tše gore di hlagile, tše dingwe tša tšona maybe ke tše le gore di a go kgopiša, tše dingwe ke tše le gore di a go thabiša. Tlogela go nagana ka dilo tšeo maybe for 15 minutes goba 30 minutes gore o kgone go connecta to your soul, o kgone go reflecta on yourself, o reflecte on yourself. Ke bona mathasinyana a tšhelete tšatši la lekgono gore a re šomiša tšhelete o nang le yona ga bohlale, goba completely o se ka šomiša tšhelete tšatši la lekgono ka gore o ka tla wa e šomiša bošaedi. Ka re ko go bona e le gore a ona tšhelete, ko bona e le gore o tlo hlopheganyana ka tšhelete, goba go ka tswelela something se sengwe emergency e le gore e ka nide tšhelete ka pela-pela, ene o kgwetše le gore ga o na sente mo go wena. So ga o nyake go bona le ka re ga situation e le gore o tsena ka mo o itšwa o tšama o kgopela. Ga o nyake o ipona o le ka ra situation e le gore o feletša o lata di-loans, goba o ya go matšhonisa, o ya go kgopela tšhelete, goba o ya go kgopela batho bangwe tšhelete. O na le pride ya gago, ga o rata go kgopela wena, o rata go ketirela. So today whatever you have e bea gabotse, o tlo e needa e segale. Ene o tsebe gore lo ka kgwetše le gore maybe o ba le mathasinyana a tšhelete, tseba gore ga o noši. O se ka ipotša gore kganthe wa nna ke na le party ka tsela ye, wa nna modimo a sa mpone, wa nna the universe e sa mphe di-blessings. Tseba gore ga o noši. Ka mokana ga rena gore re kgone go kry-a those blessings, re a di kgopela, ntle le gore o di kgopele o ka se di hwetše. Ene gore o di kgopele, dira sela ke se boletše nna mathomo, connect to yourself, reflect on yourself. Then o tla kgona go reflecta on yourself, o kgona go raisa di-vibrations tša gago, then o tla kgona go hwetša di-blessings tša gago. And then e re go raisa di-vibrations tša gago, o make sure ya gore o cleansitše mmele wa gago gabotse. Ka nako ngwe fela o šomišana consult, o tlhapa ka yona, o cleana your space ka yona, gore go rapela o se ka kgwetša go rapela ka re ga lefelo le le gore le tletše too much ka di-negative energy, le tletše ka di-monitoring spirits tše le di theletše gore na wena o kgopela eng le eng le eng, wena o reng, o bolela eng le bomang. So cleanser your space, cleanser yourself, and then o kgone o kgopela tšeo nyakang go di kgopela, gomme o tla bona di tla tla mo go wena. Tseba gore ga o noši, le o ka sepela ya kgopela anyone to show, mara go na le motho o mongwe a ka tla mo go wena, wa makala motho le a nyaka go thuša, mohlomongwe motho ebile o ka no se mmotša mathata a gago, mara o kgwetše le gore ka di-advice tša gage ga ntše a bolela le wena, kore dilo tša di bolela go di gana mola mathateng a le a gago. Ke nto go bontšha gore motho o rometše ke mangeloi gore a tla go bontšha tsela, a tlo go bula mahlo, a tlo go fatlhoša. Tseba gore well, the blessings ra di kry-a from the universe. Eupša ka nako nngwe the universe ga e re fe di-blessings, o kgotse e re fa tšhelete as di-blessings.
the universe e o fa monagano, e o fa di-guidance, e go botsa gore dira so le so le so le so, o tla bona o tla ba le tšhelete. Mara o ka kgotela gore ga o theeletše lentšu la the universe, then obviously tšhelete o ka se kgone go ba gona ka boka la gore o ka se kgone go dira ka mokgwa le gore the universe e nyaka gore o dire ka gona. And gore o kgone go theeletša lentšu la the universe, mmele wa o swantse o tlhweke, o swantse o be pure. Ga o tshwana go ba le any dark energies around you, ga o tshwana go ba le di-monitoring spirits around you, ga o tshwana go ba le dibatsana gaufi le wena go ba ka lapeng la gago. Ke a leboga, ke yona reading ya rena ya lekgolo.